Mababa attention TV so a queen twana jam na so den sama ekoso e wo social media so ebi na me so a me ne bro ye nyina ye nim eye upcoming artist eye nana ya ne din e da ne so ankode ba bontin se wo be bonduma na se bebre na nim no granting interviews e wo some of the FM station I feno we be a no so nam kwan so anko ba be se kwa me Eugene a okodi Salome e wo Kumasi a etuka ku Kumasi kodo ba nchen a enne yehwehwe na na ya se o kan tiasefo wa ye hu enne sa asem na ededwa ababa wa na se na na ya o ne na ya o enna efa sa kwan so a enam no so we bi ehwe ne nkwa na ye de ne kotwe afiase ma nsem ne kodu eye kotufo nsem na enne anase ndra na nke wo se ye grant ne bill na so court an grant no ma eye we bi ebusuafo den no mi do so po se wo munim na so mo na ya bill se siapa asem ne ye hu ni sibre padia wo mo ne eye a lawyer fo ne akọ ayifo no judges no e wo bi kan e mod wo de me yenkotie ensem afi ho e bae aba ya chinu ono e de ne court and the lawyer e bae ana afi so Mr. William ono so yesusu se obun ni bia ene ye de ono so abaha no so ono so de ne lawyer by accused person and I say prosecutor na obe asem no police ni ba no ni nsema no ka nyina ne se omu ye nhwehwemu na nhwehwemu ne so no omu nya nwie enti omu sisu se yan tu court no enti asem no emfa nse eda na we na ababa wa ye kana asemu the lawyer is original no say my lord ye ba 3 weeks ago say ya ana a prosecutor no e kan ye na me did say one of the attacks omu person omu the prolong case no say na be ya me baba wa na say me client no e be dem ache na so Ghana ha ya semra say asem bi e be koso e wo court bia no e bailable enti media me stress court no emma mababa wa no bill if he say edabia muhia ni bia no waye krado na meme lawyer ni so maye krado say medene beba na asem die no atoaso enu emu na bema Mr. William ya chi no no so yesusu say ono so ebo ni bi no ono so na busiafo enso ebaaye ono so anase ne lawyer so sorry ye ano ne nsema ono so ka ne say ni nipa ne de ye ni evidence ya bia e kire se ono de oku nipa ni bi de aye nyina eye hiese enti se ne yonko council pre bill ana say bill e de ama ne client de a ono so play bill e de ama ne client eno na prosecutor no ana say state attorney no esan so original o say one day investigation no koso enti the osre court na ne say court no emma no na otwemie ana say ontu asem no enheda eno na judge a oti pm no efa ne nkrata na otwe ne space call form no chiro mu no onesem a obeka ne say asem no early stage the senior prosecutor no ka no wamano na otwemienu say enne na omumfa enye nhwehwemu na omumye ali ye pie court dan echi abobo eti wama na otwemienu tietie mo asomra ha video bi apie na video no enam so enema yetimi kire abrantie ba kwa yesusu se oboni bi no na de omu kan se video no enipa fo bi ena omanim bai pa omu hu se ye bo omu na se enipa fo no emu baako ani enya no ate no sisi yi emu baako ani enya no ate no sisi yi enti miensa de omayi otilon eno ya court dan echi abobu anase court dan echi ni ehwehwemu de ya tene se video bi apie na se video bi a apie no nipa enan no manim ba pa se omobo manfo anase omobo sa branche na omobo no nso no emu baako ane yenya na tena oton ade wa aduma ote na office ane ye kotie no enti ali se oba be piemu ewa ha de a se ne midi kan no court na remande abawa ne abranche a family omo ho bon asemi mu na wotwemienu se ne se omo samra
na yenye asem ni nhwehwemu wale. Wonderful. Yeah, fancy ya. Na mpese wo kasi so say we bone nkro ne kosi sen. Ne na awatwe mienu no be hia. Na oba no ya fa hodi ama na no ase wo da so him. But waka be so say omo de ne kwatwirim. Say be beboa projifo. Ama na awatwe mienu omo de ya mohwehwemu. Ye da ase. Blemu oba ni blemu be ma ni nyina. Eche so oba no so wa wale amwani nka wa minem. Wa wale ade be biom. Ade be biom na wo pe. Wo to won sini fie. Eche wo kunu se wo kunu fie abrochi mbra mbedu. Wo kunu be eche na meme ya posem. Efe enti ya meme nyina so a. Mo ba wale atu wa kwa abrochi nyina so. Mo hwe ni ye na ni na mbaba no. Na mo nyonko kwa bra ni we bia tumu de ansamo aba. Enso mo ba be bo ho ka fresh se mo nya to ofro. Enti mo hwe ni ye blemu be ma ni blemu oba ani nyina ye wo mu no ya nya ko sini ba dabla be ni ba odi ko te pema ko te bia aso ni bia so ye ko sini e se ya sifie mo bla so ko uchemu ye odala uchemu kikawa e so ko ha wo dan na ka kapa ye uchemu a uju hu wo ba bi ye te asibi oti wa ya na ku wa ye mabusu ti no hu asema wo ka che na se ti de ba no pai akwa no konfo akwa no so nya konfo onyu obi akeke obi obakọ no otimi de ne nyama finka sama bobo ni so akọ han ni hotel na afren se wo mla ubeku no ansa na asem nete ubeku no obejine wo mete wo side na afren no bobo ni so ni ni body bo so nyina egu bag ai bi ada se bobo ni so ana woni bruce kanti skara odi ko da hotel fa meda ko mo okay what obo ai hotel so nyaro fa meda ho no fa skara ma ko te pin na ya what else so ko wa ni ku kwasi apeni so to keka kwasi asam na ne ba le kwasam wo no ne ba de hina ne ba na ya wo mujiri sanya ne ba wo na we so we de so bi kan chiro okay na say oyo ba wo hwa me ma eta akọ no amen abia na afi na odi hwe na ne be kan ko bi that's right udin na ya wa ne wo hye ne kan hye odi na pa cho ye me ba o to sunu mu no odi anga sabisa me din di se wa kwie se wa ma brofo di Christian apia ma me kwie se wa ya wo free me free mama se agree ada so great mama se ene mo ba court so ya sabi rabedi asem no achi na empanyefo ahwe se atentene ebe ye dwuma ba bibia wi awo ahyase akra bia no bi hwe obanu wuachi yedi mu nkoma akwan yɛ fa so baa de ina yɛ ni maso bi sako yedi mu nkoma obanu wuachi adien enas obanu wuachi die koto nsensem ya na edi echiri sɛ nyame bɛboa yɛn na ɔde no korɛ ato baabi na ɔkorɛ da tie no nkɔ asɛm trene ɛna yɛ hwehwɛ sɛ asɛm trene bɛyɛ adwuma na me ba no so atimi adadi tie no na me hwehwɛ na me sɛ atiefo nyina sɛ asɛm na aba mimi ni bi into me srando kana kuma bia wo mo wa me ne fa lawyer asɛm no enimu yɛn na me srɛ ganafo nyina ɛne amana nefo nyina nana ya na wudie pa ti se wukra de wonto bo asimpo o to milika akọ granted sister nyabotre na wadie wu kese pa sebe wadi sebe nkwasi asam kakra nyabotre ne ye hu mobo empre hu sisi akra ekwentwa na mmeso na wi akra